soy bao ka patayo, linumis ao milon, oroson. Jesus no o mama, ilo dodo mo tuwa, ikotan no soy mantagama. Romeo. Don't say I saw Sanong sabat kumadati din sanan, sanong tatuong, kanaw misisa takapod iswang samayan. Ginaringan iswang kerajaan surga, kung sikaw da tempo diti, insan pa kago da atimong yahay, nagi magisiso ihad iswang dat sambayang, nagi mangimbulay, makinangaw dat karait di boras-boras no. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, pengkuran na tabar, datatuang kubay no. Puji Tuhan tu nakasuang takon natita daw sabat. Paite no bo. Ngamang kudarakan po dihot. Bodilan do tangolun ke. Pengka nagi kadawhot talun iti nga tokom iya po dinuman pasasada orang bituon. Kalansanan dat asadang dandat piramutan datitid tatuang dabay no. Kaya ino po hit pira-pira tadaw di nakatalib nga karait dot pengkura nang kuy Deborah halip ya sang ulo na tandu nga nasilih dot ay kinarahingan do wayoon da tumagwang iti kapimpinan muntok kat tulun-tulun Israel. Ang pengkura nang kuy Deborah dot nakanud ay minangigit iti tulun-tulun Israel nagiilat soldier ngay gisam mo nakanud sinumangod o minangala edi sangod gisambot linaid da padi dilod iswanggot timpo dot asimbayan naritanda hitid 4 na hopo da taon kinaloy do. Alalay di 4 na hopo da taon. Miagal doho atinwo. 4 na hopo da taon. Nga iya di namato kababayuhan di lala sayrad katalibat sang ulun tay ka isa awayoon nga rumah dan nakago kababayuhan. Dam kasimban matugyan darid 4 na po din hopo da taon no kasimban matugyan da kababayuhan edit di alay da po di kapiyad ay iswang dat pananudan pasimbayan ako pasyon sigog kanda da harus sumansala iya di natitulun mo haro kantakan haro timpu dat sera napod asimbayan nga akon nagindad kalihok kinarahingan amin saraw-saraw papaindalandit ako piyontok itagwangan na kinarahingan. Mada to kadadid tiyod di. Nga kaubasan lagi mo tiyod di. Takano insalawon da ilapya tulun Israelit
kapikitoh kasari det pangahakan de kinorohingan det it atarang o kita kasunduan de kinorohingan nga tumangki di begia kasari kaboboyuhon. Oke. Jadi katali bepadit apat na pada tahun minumbal na di kaguyelod momonsay nunuhi araat tat ito guangan da kinorohingan. Mantadidi may nakagu kinorohingan patah ko itulun Israel umad tulun dat Midian. Pero linaid turu a tahun. Amdadama tatulun dat Midian berkuasa montok katulun Israel. Ina pa di tulun Israel di nga atalaw tama di lo. Moda si dila tulun na Midian. Iri na di minaman sa ilad kayanan na intirungan dihilok kanuluhanan. Hilad kukut-kukut, gua-gua. Amnagi minaman sa kubuh-kubuh. Saira na pod arika tatimpo da mananam tanam iti tulun Israel. Rumikot tanda tulun na Midian, tulun da Amalek, ipananghiri kasilahon, mga irikot kumadiolo. Hirin na dit inapandi tangawlo ni di nga mamukim-kim bahirid. Kaya nandiolo. Akan na kay may rikot, may pamukim-kim nga may nagibagya pagumpadan dit nununuhit ay anu-anu di mananam tanam. Gisom ba nakarikat na hirip pa ng Gaza ay so na papailih dat ay nuno na pa'y takanon di don tulun da Israel. Montok piya di gompian dilo, pipiaraon dilo nga ito nga domba, nga sapi, nga kaladay nga amo na dilo aluan. Tu ino pa'y tulun-tulun dihom rumikot, miyampay dit dilo dat pipiaraon ka daw. Ako naka rumikat ilad miyampay tinan dilo nga miyampay nagi dilo da gompian it nga sapi tay ko igompian dilo. Dadid ako kuri ko rumikat tapelo ginumo na po nga miagal po di digodu. Balalang. Miagal po balalang o ginumo. Ina pa itulun-tulun ni di ito nga untah-untah nga ano into baginumo. O insanan na po nga rumikat hirikay na ni di dat moy panangod gisomba ina pa itulun Israel nga osilid nasilih dialo dat ikamoyan dat ay so kanunuh-nunuay mosikin kanta nga auruan pa komosikin ikamoyan da malarat mantada dit paindalanon ng kaboboyuhan di tulun na Midian. Saira na pa din na yung gorita tiyadi hiri na di kago din kaumilaw na matidid mangilahaw kago kinarahingan. Ang gorit mangilahaw nagkinarahingan. Jadi ina pa itin udi nga kita datid iswang hakim-hakim buko onom ayat kaiso gisambo onom. Ayat katuro. Saira na pod ina pa itulun Israel nga mangilahaw kumakinarahingan. Mantad ko itulun da Midian idi. Kinarahingan na po dihom pinapari ko ta sa ulo na nabi kumad Israel. Iminaboras kumadi siyo. Paingka haboras sa kinarahingan da Israel. Iyoho na po nga mga hakukuda ko sumaliwan mantad da Mosir. Iminangoit da ko sinumaliwan mantad da walay da panginggaritan. Paiduan kuya ko mantad da longon da tulun Mosir. Mantad da gilongon di insana ni tulun dit papakamu-amu da kayo.
akan na kayo rin nga man ko ila ugadan itaguangan na kayo iti kayo na kayo ipatahakon ko kumada kayo boros ko kumada kayo iho na kinarahingan na kayo kada ko na sambah dat kinarahingan dat tulunda amore hinggad inapay kayo nanda ko nga inapay kinenan dialo nga iyon nanda kayo nga iya ko na pom makinang boras kuti rikot tadi malaikat ta kinarahingan minirikaw diri siriba dat sangguas sa kayo pinungaranan dat tarbantin dahilad ofra inapay kasangan di nga iwas tulundat abizir igidian na pa nga tanak daw mamagilinggot gandum hilok kayo nandat pamaganda anggur med kolisok mantad dat tulun da median malaikat ta kinarahingan minintalang mantad di siyo minaboras kumadaw dapingka kinarahingan na po miyampay dia pahlawan dit awakas ka. Oke, jadi tetuang pandibay na hom iti na papanambarasan dati nga karaitot malaikat ta kinarahingan. Malaikat Tuhan. Iswang pad kitab perjanjian lama hom asaru id oray tanitit malaikat Tuhan. Papatuduk ka iti na malaikat iti nga haron ni kadaw hot kuasa dait painsusuay. Halip ya megalidi nga isiyo nagi nga miagalit pamuhandaman dati dat sangulo ni painsusuay o mantad kinarahingan. Jadi ina padi oratian dati nga iti na malaikat ta kinarahingan ay kealahan kinarahingan nga okon ko isiso. Sira na pod minintalangi malaikat ta kinarahingan kumadi Gideon minaboras siyo kinarahingan miyampay dia papakita dat ay kinarahingan na pohom misuay ko i malaikat. Gideon na pa nga mamalhok kinarahingan na kuro. Sekir na pod intangan dati pati lambusan na pod dati lat panambarasan lad iswangat ayat ko podam mapatom giso milat ko podam siam nga pinapakita dat kinarahingan na pohom isiya sandiri idadamot taman ng kiboras di Gideon nga ikompokon na padihom inapadihit ay panang kiboras tay kami nangompak kidit pibabarasan di nga malaikat ta kinarahingan. Pinapasambah nagi kadayo Gideon na korban bakaran kumad malaikat idi it minangay miyampay tapuy tu kinarahingan ni milo do monorima korban bakaran sakir na pod okon nga inapahi persembahan idi nga asilih dat penyembahan berhala. Jadi kinarahingan na humilad menerima dat korban bakaran. Irin na di kakuandat Gideon na pohom ay minangilaho kumakinarahingan miyampay hormat ya Tuhan Allah diin dahakudat ay miningkiboras miyampay dat malaikat ta kinarahingan. Tu kailahi siya dat sakira na pod
sangulun na kakita kinorohingan tuk kom apatay. Oke. Jadi simbar kinorohingan kumadisio salam sejahtera kumadia kada podosi iya na pom amui apatay. Isuanggat ayat kedua noh padam talu. Keseran na pod karait tokod malaikat to kinorohingan. Tumanud depo dokon nombalanom. Tiko nawayaan nokombal kowi det nokokitoh de malaikat. Malaikat to kinorohingan. Tiko harohit ay nawayaan dati topot kopiad opurimanan do kayu dot pengkukuro. Kinorikatan, kinohinaan di malaikat to gisambo iyo kayu na po nga nakapuriman dat nuhupan di malaikat. Harohi dako dombalan napurimanan dat nuhupan do malaikat. Gisam mo pa din no kitoh kuhom kuy kombalot iko kitoh nga tumbayaan to kay iti na papanguhupan do kinorohingan maya diti malaikat nga to kay aga da sumano to ko oy laan katalib pon rin ay suwayan no kuno didihoy pengkuro kumadi ko piad dito kando dati ako na pa kay ringa labi panda mentakit ongo LE Umbalumbali kasaritid LE di laid nga ay alaid la tok yedit opurimanan no tit ay panghakan na kinorohingan daw maya edit malaikat kang kupagima mumbal takod semua nga LE hong opurimanan mo ti. Jadi haro nagiit pengalaman nitit ongo LE dati miagal ko mined iso kayanan panahan no di bus sumakay tomodon kadi daraybo nga di papasakay daraybo mandad ko po dihilod dahuri kamato suway tadaw osolot na di daraybo mandi uhoto ay ako pinapasakay do kayo to akarumpos ka pengkura ko muna akarumpos limoh ko giaddi adi karumpos ka na apat na yahay teka talo na yahay ka tumbayaan ako dot harohi ipagilitan natin nakawaya da kantakan niya galindi. Okay? Puji Tuhan. Amin. Okay. Gumu pohit kantakan dat opurimanan kapaya dati bahkan mungkin dat atahambayan iti mata dati dat ay kokito tanot penghupan di kinorohingan maya da malaikat nga ato kay gaya titi kokito bo dahulu naginda kokito kinorohingan ilo pot ay malaikat ti kinorohingan nga atarang o kito dati okay. Pengkurod makipipiyo to kay kokito do malaikat iyo da didit asanangan to kay kokito ndam iyo nga sanangan ni bo sikito
nga odo yadit ginawa na si kita iti, si kita ginawa nga ay kanto ko ito iman iti ay matudi ko ito iman dat mintong got tay ko rumubad malaikat ta kinorohingan dahulu nagindad makipipia rumikot hino kinorohingan sumambayang to kono rikot no kumadahay kana dati nga tumadod na po di sejarah dat ay karikatan da kinorohingan kumatulon Israelom ay lo kasap dat rumapok kinorohingan pamajuan na po di lo iya na po kad imusa wakil nga suway ta kono gyanda yatid ato kono yati magakon ato kono yati magakon nga ay tok kom koronobi mati karikatan da kinorohingan dat rumikat ta pa siya kumain duham santa bidit tumano da kinorohingan maingay pakiatungi kawatuhan kadi umon po nga koronobo jadi kada ta kono pamusarod ay koriko to kinorohingan mandad to ko kinorohingan teko malaikat to kinorohingan dat may papataubat o bertobat gindo sigug kadi korikot nga kapatay to kono gid nakasap tumaubat manta to kono gid ti dondo po tumbayaan ako gid dat ipagilitan dati nga okon no kapuriman dat korikatan tay ko kapatadan da kinorohingan maya da malaikat nga tumbayaan ako dat haroy ipagilitan dati haro pengalaman dat miampait Yesus sendiri iho nga haro asaru mangko nga inipi soro pakatundok koipih po bo ay do inggori tatinan nipi pia nga tok oposik tokod oposik kobasan ti tanga tuong tok pamilolosuan pod yu pod di otopot ko pihit naipih to ko po pingkamawon na turas ay kukuro ko na diti ka puji Tuhan iri kasari bo uy mano ko dari putani ni piku ka pengkuro mahat kayo no kudimino dop ditinu sugutan ngay pangongodop paning kuluput hingga po di malu nga haroy kapya kantakan dat sugu tinipid putan putanan nipi tokom aramay matitiyad di hoy ako na pa ka yadi nga kapuriman toko dot ay isuangga nipi korongaw tokod lumis sohot tondig lumis sa tondig kani katulon ni mo nandig nga tumbayaan tokod iri no hit sinding ka malaikat haroloyod lumis sangkuro linumis toko kumbalo na sinding iri na sinding ka malaikat ka opwasik tokod di pitanga tuong saraw no potamo di isinding handaman tu kapopwasik tok lumis sa tinga rakamon kundo kasuabon ka kapwasik kago kasuabon hinggo po dito sa roy asi no lihuan no hit sinding got lumis tomod jadi opwasik kano po pitanga tuong korongo kod no koipih kod iri no hit malaikat to kinorohingan minononig linumis at sinding kada na andado tilombuson no pod mamarakam bi tatuong
Arakam pagya paranggan satum ikoros tu magyagali ganti sugutan di wo. Misuai pandi boroson. Nah, oi. Oke. Om i nagiit kokitanan datid malaikat ti kinorohingan nga hara timpu doit toko tidak disangka-sangka. Om baltar itu deh. Isay na ko kumbalot nauhupan na tulun. Miyagal ko naragan na korita. Sigo kadid hardi minundorong ni panguhup dia. Nakapangong sikaw ko no nga ako nakapakiano number telepon ko, ako nakagambar miyang paisyo ko. Pitong kiyad ko no. Kung sikaw numangkot na tahak no. Pitong kiyad ko no. Kapamanaw nag-isip, ay, nakuruh gadir dito, nakalihuh kung namin nakiano dit, number handphone daw ka. Kung nakumbalo nakuruba di tulun. Isay na ko ilod iri, malaikat na kinorohingan. Nukad di. Isay na ko ilod at iati na po nga, manjamo malaikat Tuhan. Miyagal di lot. Jadi pagat-pagatan na dati ko po hangon di milo-milo man po santobo. Isay na ko ilod kita melayani malaikat Tuhan. Kumbala insan tatuong, ino po hit tabang ku dua tulun nga mantadot dapi-api. Muli dahil suk. Katalib bodid hilod gereja pakan keningod antakan ini. Lebih kurang pukul 11 sedong tuong. Pukul 10 ke pukul 11. Nga iyo didino kita mu tulun ni hirsuang gereja ay. Hari Jumaat iya ititimpu dendela pukul apa no kargat pukul 10. Mu tulun do kita panampakai dilo nga purak kagala-gali dit memakai dit jubah. Saira dot nakatalib. Saro di gumuli. Damoy pangilo nga nakatalib bodi. Ay ngon ni daga di ilay ko piyari ka. Sadu no madi. Ino pa ika nga bidi nga kokito tutuk kumini intong. Nga intangan no po hit timpu okoni ko haro nagibohit basid latihan-latihan mo nandig nga okuri nekorikotot nga pukul 11 pukul 12 bo. Kau basana dati kay sumambayang jam 7 pukul 8 kay balatih to kapod ang sa jam pukul 9 muli. Ay sindi ko riketot pukul 11 pukul 12 pitanga tuong. Nga irini kamo yan dat ino pa ikakitanan dati dim iti adit ato koy ay lahanom sangira. Aga na po dadi hom tok muy tumod to koy dadi rikot. Nga kakita ko did antakani dit ay say ginawon ay mintong ay so ginawon kakita ko mati ka. Iho sendiri nga ako kanod popolopok kot isay ino kito. Malaikat pati kinorohingan tay ko
minudali orogon ko paing kuro nga agayo no ginawo datid sakirana pod igereja malaikat kinorohingan tuk imang udi diharut tanak komihado iti harus ditorong aku di tanak komihan. Oke. Suai kairi haron lagi dahod pengalaman di tanganak pola. Kombal lo insan dat. Na aramay pengalaman dito ina pahit tinomod nga may panakaw. May panakaw bahungan da tulun. Jadi sayra no podid ay pitangatuong nakasupan mo ti di sangano dit kuri bahungan. Pagidu na di di nakasupan ay natampan lah. Ongay na di odap hiri sulap. Tu adi katama muli. No koy logyadi mo lahing. Say rapi tanga tuong ngayo ihumad dit mo lahing. Masing-masing di minuli walay lah. Uhata ako na di ditinakod. Minikaw gya pa nakaw bahungan di kuwa. Antakan na pa di nga nakapakano ako po. Takan ako ibu gya sinaput po. Odop uhata minikaw gya pa nakaw bahungan di kuwa. Kada tok. Hamu na sumin para mingodop-hodop. Korongaw ko di harumihan. Tok. Pinsaputan na may silo tu harumihad isyo na lumihad dilo kang kodop po di kodop kaswabon ngay sikul kagulimin sikul pagiruruba na kago kapagiruruba kago pagisasarita na di ay sinaput ko kosodop iya imiharid pininsaputan ko madi kosodop ay andasan ko did iya iho nga korong umihad oh iya ay iho nga korong ko harumihad no kadit ti tanganak ay malaikat ti mo ti di kinorohingan ni rid mihad di dalan na minito ko panakaw tu iya digay patudukan di hilad kalas kanak-kanak bo mo ikaw na pumatinda panakaw ganganak nga mihad na mo tindi malaikat ta kinorohingan koirak nun di malaikat torogon kagadit sigu-sigu di hilad kalas tanganak iri ni ta saro di tanganak malaikat mo ti kinorohingan di mihad dalan ni toko panakaw ka iya tinapom momonsay ta ko nang bahungan sandiri pomonsay to kumhing ko po di da hana hom mile mang ko manikid ta daw nga manikid minggu mangkuat tok manikid minggu di kay numbot pahapo masuon asungom biran ngay nawandad asingot mo okay jadi okon no po ko it apurimanan dati apurimanan tay ko amo nga iti no po pangahakan da kinorohingan maya iti malaikat ti siya nga ay haro kasari ina pa kay mayaan dati nga kinorohingan sayra da monghup dati okoni ko makiano hisiyad paingkura garit di okoni ko papakito-kito gisambot ato kay kaylo ato ko kaylod iati na po nga nuhupan iri no hit popotuduk popokitod kinorohingan na po okoni ko makiroroyohon borityo di okoni ko miyagal dati asal manulung nga popakito-kito
kagumuhan na TikTok ko bahin na TikTok ko lah. Yo ngam tok harana ko paluang iya di hidaman. Harit angaragan no sakayan hiloralan rakamon wi pasuangon na TikTok. Moy na sala tatulunom katutun ko doho ka. Haro TikTok nu intay dam no ko follow ko na doho. Ano ko follow ayam akan ko raziki nu ka. Iya di titangolun mo. Nga ailan dati kinarahingan mo. Amo imong iya di. Menghup ka na po sa kira na po penghupan ng malaikat na kinarahingan mo. Ay murum may na intalanggi. May na intalang manulong ka na po di Eldodoroni hom. Mintalang na papoylad minanghup ka siyo. Ay so ito di. Kaduhong kaduhupan to kinarahingan mo. Kadang-kadang mangkud ato kay karati di penghupan na kinarahingan. Gisambot ato kay opusok kinarahingan. Iri na bagay kaboboyuhan natin tibo. Ato ko mumbalot mengonsikaw dit penghupan na kinarahingan da okito. Okito po tayo kaamu nga ato ko'y purimanan. Pemang ko sumano nga penghupan badak kinarahingan iti nga ay bortaw ba ato ko'y kago ka. Pamalahawan ba kinarahingan iti nga konji-konjihon pati katumbayaan do dia harohi ginaho dati tiod di. Jadi mantano dat ay penghupan da kinarahingan pawayaan dat malaikat da kinarahingan kumadati iri no kakuaan dat ogompi to kay bugati gisambudon do. Akon na po ko gogompi da kinarahinganom apo ilanom sangim miyaw to ko apo ilanom sangim pasih to ko dati dondo apo ilanom kapagyangi sangis to ko nga mantanod pumagompi da kinarahingan ipo todon di siyo pauhupon di siyo maya dat ay tulun-tulun di apatut ipauhupon kumadati nagi maya da malaikat ta kinarahingan itinad gisambodon do nga kapuriman tokod asimbayan itinikaw si kahandati dot mongonsikaw tokod mantadet panghakan da kinarahingan di paingkuro na paralan di haray kantakan dat adati apurimanan. Jadi konsikaw kumakinarahingan dat mantadet pumagompi daw kumadati hali pihak kapuriman tokod asindualan da sumo no nga irin po nga papapurimon dati dat ay agayo tamo da kaporluan dat iyati no po nga misi sa to kumakinarahingan maya da pumagompi daw kumad insanan to ko. Okay. Haroh padadi kagu sarita nga mantakod tatuang gasuab ki. Pahitian ta kan ti panambarasan da tatuang bayan no kung sikaw dot kinapagyampayan dati tatuang giti. Ano misisa takod isang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw dot tatuang giti. Insan pakagudot kapuriman ni hay kapuhangan nu maya dan nu na po kantakan ang pawayaan nu paingkan nagi kadaw gagompi nu kumadahay ipayo pawayaan nu maya dat malaikat na kinarahingan asaro ihay dat kapuriman dat gagompi nu mantan dat pagagondas dahay nga tatong dubay no kapuriman kaguyahay mongonsikaw ihay mantan dat ay sananit ay pinindalan ang pinatahak no kumadahay.
Tuhan pingkana gid isuang ke tatung baino harihat dahay gisambot tadaw da suab posik yahay yang tinandat olidas may among mampahid isuang ke kebaktian sabat. Ampunan tayo sanan sa dahay Tuhan, tinasamayang dahay isong Tuhan Yesus. Amen. Okay, kalau si dat kinapagyampayan dati, hinako po sanang sabat, kapiruba tako dot tatuang gaswab. Hinako po. Linumis au milot oroso Yesus no o mama ilo dodo kotuo ikota no soy mantan ama Tulundot abana Oy pasi salatan Ikota non soy mantan ama Ay sono sumogo Sumakit ang matay Tulun abanat ang lumuhin Langadot o kukota din ay somotuon Ikota non soy mantan ama Tulundot abanat Pon pasi salatan Ikota non soy mantan ama Tulundot abanat Pon pasi salatan Ikota